Salibonani babukele emakhaya. Igama lami ke mina nguThabani Sibongo ngesakwesibindi. Lapho ke angihambi ngedwa ngihamba lomzalwane uza kuthi azazise. Salibonani babukele emakhaya. Mina igama nguPrevious wakwaMpofu. Singakangeni ke esifundisa namhlanje sizacela umzalwane uMpofu asithandazele. Asithandazele. Baba wethu othandekayo osekhaya ezulwini ngalesi sikhathi sekuseni siza phambi kwehlawa sakho sobukhosi ngenhliziyo egcwele ukubonga ukubona usifusile singabaphilileyo. Khona manje masakuthi singene esifundweni sethu sinxusa ubukhona bukaMoya Engcwele ukubana kube nathi bese kuthi konke sizakuthi sikwabelane sikufundisane kube lokho ukuthi kuthole indawo enhlizweni zethu kusake izimilo zethu silungile umbuso wakho ozayo masinyane. Amen. Amen. Namhlanje ke singena esifundweni sokuqala sethu lesson number 1 Sabatha 4 January 2025. Ngaphansi kwesihloko esithi The Gospel According to John. Le verse esiphiweyo iku John 1 verse 14 ithi, And the word was made flesh and dwelt among us, and beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John 1 verse 14. Abompofu, kuyinokuzisayo ngaleyi iverse esiliphiweyo. Enguzisayo okubalulekileyo ngaleli verse lisivezela uKristu ezalwa ngokwenyama. Sikhumbuleni ukuthi uKristu kwasekuqaleni kwasekudatshulweni komhlaba bekevele nguNkulunkulu. So ke kwadingeka ukuthi uKristu abuye azozalwa ngokwenyama ukuze kugcwaliseke isiprofeto. So ukhomba kwaleso isikhathi uKristu eza khona emhlabeni for 3.5 years esebenza enabafundi bakhe ukubana ahambise asakaze ivangeli emhlabeni. Siyabonga incazelo. Akhulume lapha ebhukwini leli ekuthiwa Static Messages book 1 page 228. Amazwi ahambelana nenkulumo yakho athi ke, From all eternity Christ was united with the Father, and when he took upon himself human nature he was still with God. So ke uNkulunkulu ke lo ndodana abazange bashiyane babemunye kusukela ekuqaleni namanje lenxa yesibe emhlabeni ubunye babo abozange bunqanyule babakhona kusukela ekuqaleni njalo futhi kuzaba khona nxa sesikhathi siya semaphethelweni. Singene ngesande Jesus one with the Father. Impendulo yethu thuthela kuJohane 1 verse 1 kusiya ku2. Kuyini ilizwi laNkulunkulu elikushoyo ngoJesu Kristu ngaphambi kokuzala kwakhe? Abompofu, okubalulekileyo sikuthola lapha malungana nobunye buka uNkulunkulu kunye noKristu sikuthola kahle ku verse lika Johane 1 evesini lokuqala elika 1. Ngizocela ukuthi ngilifunde lana. John 1 and verse 1. Uthena, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Uthi eqaleni kwakukhona ulizwi waye loNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. So ke njengokuchaza kwaMoya Propheto oka Selected Messages book 1 esifundileyo ngaphezulu, uKristu kunye noNkulunkulu bebekade bemunye. Ngisho nasemsebenzini wokudala izulu nomhlaba babemunye futhi. siyabonga ke uKristu ke ubonakala elilizwi njengoba sewushilo ukuthi ke waye loNkulunkulu eqaleni. Lelo lizwi labonakala ke mayedala umhlaba ekhuluma ukuthi makuye khona ukukhanya, makuye khona ubunyama and so forth. Lolo lizwi laluNkulunkulu njalo ke likuyilizwi elimunye loNkulunkulu. Uthi ke lapha na ke ku Prophets and Prophets, Christ the Word, the only begotten Son of God, was one with the eternal Father, one in nature, in character and in purpose. Ebeyithi futhi the only being that could enter into the counsels and purposes of God. So uNkulunkulu Baba njengoba emunye, njengoba emunye lo yise ke yonke into babeyenza babe njongo yinye bese yisimilo esisodwa, into abayicabangayo babecabanga ngokufana nayo. So ke uKristu enguye yedwa futhi olelungelo angene ke ebukhosini bukayise. Siye phambili babompofu ke ngombuzo kaB uthi, na how was Jesus regarded by the Father and the angels? uKristu wayebonakala kanjani phambi kukayise nasezingilosini?
Mangasibheka amavesi esiwanikeziwe ngokuhlukana kwawo uPsalms 45 verse 6, uIsaiah 9 verse 6, noHebrews 1 verse 3, wonke asho into eyodwa. uKristu phambi kwezingilosi wayevela noma zazimbheka njengoNkulunkulu. So siyabona uNkulunkulu uKristu wayephakeme njalo ebusekile phambi kukaYise, lezi ingilosi zemhlonipha njalo yena wayelokukhazimula okukhulu kwedlula izingilosi. Sinxa ngilapho okunye ungakusho siye kuMonday. Singaqhubeka. NgeMonday sikhuluma ngeprocess of creation. Ngeprocess of creation lapha sikhuluma ngokudala komhlaba. UJohn 1 verse 3 lo 10, Colossians 1 verse 15 kuya ku-17, noHebrews 1 verse 2. Ngubani owadalayo zonke izinto? Who created all the things? Abompo. Masibuyela evesini esike salifunda ngaphambilini elika Johane 1 evesini ngo1. Liye lasichazela ukuthi ekuqaleni kwakukhona ulizwi wayeloNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, ngaye zonke izinto zadala. So lokho kusithatha kusibeke esimeni sokuthi sinake ukuthi uKristu zonke izinto zadalwa ngaye. Ngoba engulizwi kaNkulunkulu, nguye uKristu esimthola edlala indima enkulu ekutheni kudalwe izulu nomhlaba, ngoba uyasho ngezwi lakhe kuba khona. Siyabonga. So ke uKristu nguyimnikazi wento zonke lesizibonayo njalo futhi ke zinikezwe yena. Nxa esesidalile lapha uyasummarize ulenje uthona ke uthi na he wrote the message of the Father's love. Esekwenzile konke akwenzile emkhathini nasemhlabeni ke ukusila kumbe ukuphawula ngothando kaNkulunkulu. Imvelo enhle leyo uNkulunkulu asipha yona. Siye ku number 2. Chaza indlela leyo umhlaba owadalwa ngayo. Psalms uMakhubo 33 verse 6 usiya phambili. Umhlaba mbampofu wadalwa kanjani? Manga sibheka ikakhulu uma uzidlabele noma uMakhubo 33 usichazela ukuthi ukuze umhlaba ube khona uKristu wakhuluma ngezwi kwaba khona. Kuze kuhambe kuze kufike lapho mase kudalwa khona umuntu, kulapha esithola esithena asenze umuntu ngomfanekiso wethu. Kodwa ke masibuka imvelo yonke, izihlahla, imbali, ilwane, imithombo yamanzi, ulwandle, konke lokho uKristu wakhuluma ngezwi lakhe kwaba khona. Siyabonga. Njalo futhi ke into engithakazelele lapha ukuthi nxa yonke into yayiphuma esandleni sikaSomandla, thoyayibukeka inhle kakhulu. Akulanto eyayifiphazwe yisono kumbe akulanto eyayingcoliswe yisono. Yonke into eyenziwayo yabanhle. Umhlaba usugcwele izintaba, izihlahla, notshani, nanto yonke ikhona, inyamazana zihamba phezulu komhlabathi, lezinye eziphilayo ngasemanzini. So lolo luthando uNkulunkulu asipha lona. Ngemva kwalento ukuthi sokwenzakela, ingilosi ziyadumisa, ziyahlabelela, zibonga amandla asezulwini. It is the Bible recognizes no long ages in which the earth was slowly evolved from chaos. Of each successive day of creation, the sacred record declares that it consisted of the evening and the morning, like all the other days that have followed. At the close of each day is given the result of Creator's work. So apart from all esibona namhlanje kudaliwe, izinsuku zanjani futhi zadalwa nguNkulunkulu. Ubusuku nemini, ubusuku maka ini ukuphela kwani kosuku, then ukhanya uqala olunye usuku. So amalanga lawo adalwa nguNkulunkulu, not only kuphela izinyamazana or abantu, lezi zinsuku zadalwa. So yibuhle owakhona ekuqaleni nxa uNkulunkulu ke edala ke izulu nomhlaba. Nxa ngilathi okungizela umpofu singaqhubeka Tuesday. Okunye ke just mhlawumbe ukwengeza kulokho osokushile mzalwane. Ngithe makade mfunda i-suggested reading ku-Patriarchs and Prophets, iye yachaza ukuthi namhlanje abelwazi lwezesayensi bazokutshela ukuthi umhlaba wadalwa ngezinkulungwane zeminyaka. Kodwa ke mangasifunda ezwini likaNkulunkulu siye savezela lapha ukuthi umhlaba udalwa uNkulunkulu ngezinsuku eziyisithupha. Athi mangayeqedile umsebenzi wokudala ngosuku lesikhombisa ungena ekuphumuleni. So ke kuyizinsuku eziyisikhombisa, ngesilungu sithi
it's 7 literal days. Hayi iminyaka le namhlanje esichazelwa yilaba abathi bona banolwazi lwani lweze science. So ke izinsuku ke ngithi iviki elizinsuku eziyisikhombisa silithola limiswa lisungulwa nguNkulunkulu ekuqaleni lapho manga kudala izulu nomhlaba. Siyabonga uchazelwa ke mzalwane. Singene ke nge Tuesday number 3 ukukhanya komhlaba. Who is the author of all life and light, and how does this benefit us? Ngubani umqalisi wempilo kanye lokukhanya? Njalo thina yiphi inzuzo esitholayo kuloko ukhanya oqanjiwe? uJohane 1 verse 4 kusiya ku9, lezenzo 17 verse 28. Ngithande kakhulu especially isahluko sika Johane ngo1 evesini lika 4 uthena, in him was life, and the life was the light of men. Uthi kuye kwakukhona ukuphila, njalo kuye kukhona ukuphila, yena eyikuphila waphinda futhi waba yikukhanya kwabantu. uKristu manga sisiza kuye sithola ukuphila, and manga sithola ukuphila kuyena uKristu asitholi nje ukuphila kuphelele lapho, siye futhi siphile ekukhanyeni ngoba yena uyikuphila njalo uyikukhanya. Siyabonga ke yiyo indlela abalobi abachaza ngayo ke uKristu ukuthi na wayenempilo njalo elekukhanya. Bonke abahamba kuye kumbe bonke abasondelene naye angeke bahambe ebunyameni, bahamba ekukhanyeni belempilo ke evela kuKristu. Uthi ke lapha ku education page 131, the mighty power that works through all nature and sustains all things is not, as some men of science claim, merely an all-pervading principle, an actual energy. God is a spirit. Oqala, yet he is a personal being. For man was made in his image. As a personal being, God has revealed himself in his Son. Lapha sivezela abantu abathathu. Oqala uNkulunkulu is wahlukaliswe kakabili. Ubonakala eyini ewumoya, but at the same time bonakala ephethe ini umzimba woluntu. Njalo futhi umuntu wenziwe saba ngumfanekiso wakhe uNkulunkulu. So lapha nginje lami namhlanje inkosi imbuzisile yangenza ngafanana naye ngokwendalo, but uKristu ke wazehlisa wabuya wathatha isimo soluntu ke wasambulela uNkulunkulu emhlabeni ngokuhamba ngezinyawo lapha masaphila kulo mhlaba. Siyabonga. Siye ku-B. What does Jesus say concerning himself? Sebeshilo bonke ngoKristu. Yena uKristu uthini ngaye ngokwakhe? John 9 verse 5, 8 verse 12, 3 verse 19, 12 verse 46 in a summary way. uKristu uthi manga ezambula noma eziveza uthi selokhu ngikhona emhlabeni ngizoqhubeka ngini ngikukhanya komhlaba. Uthi lapha, as long as I am in the world, I am the light of the world. So ma uKristu ekhona emhlabeni uba yikukhanya ngithina sonke esizisondeza eduzane naye. So uKristu uyikukhanya kokuphila kwethu, ngaye siyaphila, ngaye siyahamba njengalokhu sifundile kusigaba esingaphezulu esidulekiso. Manga ungekho kuKristu kuthi ukuthi uhamba noma uphila emnyameni, ngoba yena uKristu nguye ukukhanya kwethu. Amen. Uyazisho phambi kwaSimeon lo oyebukeka esemdala eseluphele. Uthe uyini uyikukhanya uyikukhanya komhlaba. uIsaiah umprofeti omkhulu laye mayeboniswa ngoKristu umveza njengani enjengokukhanya komhlaba. Azagcwalise ke ngamazwi athi ke, I am the light of the world. The people could not fail to recognize this claim to be the promised one. So ke uIsaiah uyaprofeta ngobuhle ngokukhanya kwaJesu Kristu. Maye sebuye emhlabeni laba ababefundile kumbe ababefundile izenkosi nxa bephenya imibhalo bayabona ngempela nangu umuntu lo wayeshiwo bani
owayeshiwo ngu-Isaiah ngoba wayesephila impilo le exactly u-Isaiah aprofitha ngayo ngokukhanya kwakhe. Siye phambili ke ngelanga lange-Wednesday bakumpofu. Mhlawumbe phambili ukubana sidlule khona lapho ukhona omnye umuca obalekile lapha esithola kumoya esiprofita ukuthi kalokhu uKristu eyikukhanya komhlaba nathi manga sizihlanganisa nayo siphinde futhi sijike ngesilungu sibe ngama channels of light kwabanye abantu. So ke masisondela kuye sithola ukukhanya lathi bese sithatha lokhu kukhanya sikwenze kukhanye kwabanye abantu. Amen. So lathi nxa njengoba sewushilo lo ukhanya ayikho khona siphiwe umlando ukuthi ke sikuthathe sikuphile endebe sesikhanyisela abanye ke abaseduze nathi ukuze sibonge ndawonye sabelane umusa lothando lukaKristu lolo asiphelo nama wayebuya emhlabeni kumbe nxa esezulwini. Siye ngeWednesday uNkulunkulu unathi, it God with us. From Isaiah 7 verse 14. Kuyini umprofeti uIsaiah ke akuprofetayo ke ngegama likaKristu. Isaiah 7 verse 14. Ngiyathanda kakhulu indlela uIsaiah aloba ngayo ma ekhuluma ngaye uKristu. Uthena lapha kuIsaiah 7 isahluko sika 7 evesini lika 14 uthena, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his son Emmanuel. Ukhuluma ngokubana ke owesifazana omsulwa uyokukhulelwa, mangaye khulelwa uyokuzala indodana. Le ndodana igama layo liyakubizwa ngokuthiwa uEmmanuel. Kukanti ke elinye ivesi uIsaiah kowachaza makade siqala isifundo sethu lapho akade echaza khona ngokuthi uKristu ungubani. Umbiza ngokuthi he is the Prince of Peace, inkosana yakuthula. He is the wonderful counselor, umeluleki olungileyo. So lapha ke ubizwa ngokuthi unguEmmanuel. Igama leli elithi Emmanuel lithi lona imali shicelela lithi ukuthi uNkulunkulu unathi, God with us. So ke yiyo indlela uKristu achazwa ngayo lapho avezwa ngayo kubana igama lakhe uyokubizwa kuthiwa unguEmmanuel, okusho ukuthi uNkulunkulu unathi. Amen. Mhlawumbe angeke sikuzwisise enough ukuthi kutsho ukuthi uNkulunkulu unathi. Unathi kanjani bakumpofu? uNkulunkulu unathi ngomqondo ukuthi ngesilungu bathi bona uNkulunkulu esimkhonzayo is omnipresent, is omniscient. Konke lokhu kuchaza ukuthi uNkulunkulu ukhona kuzo zonke izindawo. Njengoba sihleli sikhona lapha endaweni yasePort Shepstone, abantu abaseJohannesburg nabo they can claim ipresence kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu njani ukhona kubo. Abantu abaphesheya kwezilwandle nabo they can claim ipresence kaNkulunkulu ukuthi njani ikhona kubo. So uNkulunkulu ngoba engumoya ukhona kuzo zonke izindawo. Yikho kuthiwa uNkulunkulu unathi ngoba uhleli okumele ahlale ekhona enathi alubana singabantu abazithobisayo kuntando yakhe. Amen. When was this prophecy le Isaiah efunde uqaleni eyaqhubeka kakhulu? Matthew 1 verse 22 kusiya ku-23. Uyasichazela ke uMatthew ngendlela aloba ngakhona echaza ngesiprofeto leso kuzalwa ngokwenyama kukaKristu esiza eshiya ubukhosi basezulwini ezo kuba ngumuntu osithwalela izono. Uthena lapha kuMathewu 1 evesini lika 22 kuya ku 23. Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord by the prophet, saying, Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. So ke le inkulumo ichaza inkulumo futhi esike sayichaza mabe siqala ukuthi kusukela kwasekuqaleni mangakusekela umhlaba uKristu benguNkulunkulu. Ubevele ekhona ephila enguNkulunkulu.
kodwa kwadingeka ukuthi eze uKristu azozalwa ngokwenyama emhlabeni ukuze ugcwaliseke isiprofeto esokuthi uKristu engcwele uza kuthi embathiswe ini uluntu noma ubuntu. So idivinity kumele ihlangane nani nehumanity. Yiso lesi sikhathi ke uKristu esiza ezozalwa ngumama wakhe uMaria, ezalwa eyindodana lapho ebizwa igama lakhe kuthiwa uEmmanuel. Kwakugcwaliseka ke kwesiprofeto esasiprofethiwe eminyakeni eyizinkulungwane edlulile. Siyabonga. So ke uEmmanuel lo ke umuntu uKristu ke simbona ezalwe eBethlehem ke. uNkulunkulu njengoba ushilo ukuthi uNkulunkulu uyonke indawo. Wawubona ubuhlungu besono umhlaba osohlele kuwo. Waze wathi ukuthi anjani abuye emhlabeni azosihlenga kumbe azosifela ezonweni zethu. Uyachaza bona ukuthi zawo eJesu page 24 ukuthi nake uKristu wabuya azohlala phakathi kwethu, wazibona izinsizi zethu, la waba ngumunye ophathekayo ke ezinsizini zethu, waphila phakathi kwakho, waphila phakathi kwabantu ababechiyachineyo. So kuthiwa every son and daughter of Adam may understand that our Creator is the friend of sinners. So asikwenza kube clear. Wonke umntwana ozile nguAdam ozile nguAdam noEva ungumngane kakabani? Umngane kaJesu Kristu. Waba umngane wezoni, hathi umngane wani wezoni. So ke into fanele nazo na uJesu akathandi isono, uthanda ini? Uthanda isono. But wabuya still wabuya uzohlala phakathi kwabo abantu labo ukuze bonke abantwana bakaAdam abaphendukayo bathule isabelo sani sokuphila okunaphakade. As long behamba be appreciate lo thando uKristu alalo, wabeze bathule impilo enjani ehlanzekileyo ngalo lo thando uNkulunkulu ke aseboleke lona. Number B, what did Jesus do to reach us in our fallen state? Lapha uAdam sewonile. uAdam sewonile, usesusiwe ensimini yase-Eden, usephakathi kwezona. Kuyini uNkulunkulu akwenzayo ukubana ke afinyelele ke izoni eziwileyo? nguJohn 1 verse 14 noPhilippians 2 verse 5 kusiya ku8. Iyo le nkulumo esilokhu sijikeleza kuyo esichaza lapho ukuthi and the word was made flesh and dwelt amongst us, and we beheld his glory as of the only begotten of the Father, full of grace. Manga umuntu esethe wawela esonweni, kwadingeka ukuthi uKristu eze azozalwa njengendlela esizalwa ngayo lapha emhlabeni ngokwenyama, aphile impilo esiphilayo ngokwenyama. So ngamanye amazwi sithi uKristu ukuze akwazi ukuthi asihlenge, kwadingeka ukuthi athathe isimo sethu, akhathale njengoba sikhathala, alambe njengoba silamba, alingwe njengoba silingwa, ukuze asifundise ukuthi kukho konke lokhu singakwazi ukuthi sibe ngamanqobi alubana sithobela umthetho kabani kaNkulunkulu. So uKristu uzile ukuthi azophila impilo ngokwesibonelo, asibonise ukuthi nathi njengoba naye ephilile ethe waphila wahamba emhlabeni, siyakwazi ukuthi sibhekane nesono, sikwazi ukuthi futhi sinjani sisinqobe isono njengalokho yena kanjani wanqoba. And asikhumbuleni futhi ukuthi uKristu mangaye siza ezozala ngokwenyama, still wayelokho nguNkulunkulu. Ma ethatha imvelo yoluntu akazange eguquke ekutheni angabe nguNkulunkulu, waqhubeka elokho enguNkulunkulu. Kodwa uKristu akazange wasebenzisa amandla akhe awubuNkulunkulu ukuze amelane nani nesono. Wamelana nesono esebenzisa imvelo yoluntu ukuze nathi ngemvelo yoluntu sikwazi ukuthi simelane nesono sibe ngabanqobi. Siyabonga msalwane. So ukuthi ke uKristu izinhlupheko zethu uyanjani uyazazi, ngoba la uke wadlula phakathi kwazo. Siyambona ngilaka ngenxa elambile uqalekisa isihlasani somkhiwane, ukuthi kina waba wazi into eyindlala into enjani. Uyahlupheka entabini elunga ngasothele for 40 days, uyazazi ukuthi izinhlupheko ezithiyachene. But nakumuca enguthandayo uthi ke na nxa ubala ke incwadi kaThe Essay Bible Commentary volume 5 page 1082 uthi if it were not possible for him to yield to temptation, he could not be our helper. It was a solemn reality that Christ came to fight the battles as man in man's behalf. His temptation and victory tells us that
humanity must copy the pattern. Man must become a partaker of divine nature. So must sesilingweni bese silingwa ngizilingwa. Masingabheki ebantwini or sibheke kubafundisi bethu. Asibhekeni kuNkulunkulu uyalo owazi ukuthi na nxa wayelapha kuyini ayekwenza ukuthi anqobe isilimo. Kuyini ayekwenza ukuthi ke abe umuntu ke oyehlela uSathane. Ngoba ngabheka umuntu la uyalingwa nje so amandla limited. But uNkulunkulu uJesu amandla azange aphele waba nawo waze kuba sekupheleni. Abethi futhi ngenxa ukuthi ke to keep his glory veiled as the child of a fallen race. This was the most severe discipline to which the Prince of Life could subject himself. Thus he measured his strength with Satan. He who had been expelled from heaven fought desperately for the mastery over the one of whom in the courts above he had been jealous. What a battle was this! No language is adequate to describe it, but in the near future it will be understood by those who have overcome by the blood of the Lamb and the word of their testimony. So Kristu kuye emhlabeni lapha ke uzokula lo muntu lo kanjani owaxoshwaya ngaphi ezulwini. Bayahlangana face to face, bamita on the same ground. So uSathane uzama amandla akhe onke ukuthi ke amnqobe sisemhlabeni, but uJesu ngomusa wenkosi akazange anqothe uSathane. Walo waze kwasekuphileni wamnqoba uSathane. And the futhi lokunqoba namhlanje asikuzwisisi. Understand. But laba abazathi basindiswe ngolunye usuku bazathi babanjani bakuzwise ngcono but no language can understand can describe ubuhlungu ukuthi kanjani adlula phakathi kwabo. But nxa sesindiswe sezulwini sawuthi sizwisise ngokujulileyo ukuthi na uKristu wadlula kanjani phakathi lezigameko ezibuhlungu thina namhlanje sisehlulekayo ubona senjani sizinqobo. Nxa ngakho okusho baba uMpofu siyabona number 5 ama-patron ethu namhlanje. Just ukugcwalisa lapho ngithande kakhulu inkulumo esiyilotshelwa nguMpostoli Paul encwadini kaMahebheru ngo-2 verse lika 14 kusiya ku-18. Uphinda le nkulumo esike sayichaza eyokuba uKristu ukuze afinyelele kuzinga lethu ukuthi akwazi ukuthi asisindise noma asihlenge esonweni, kwadingeka ukuthi athathe imvelo kabani yoluntu. Uthi yena uKristu akazange athathe imvelo yezingilosi ngoba izingilosi zingcwele azifani nathi. Alibana uKristu wayethe wathatha imvelo yezingilosi, then bekungasoze kufezeke icebo likaNkulunkulu lokubana sihlengwe esonweni. Kodwa uthi uKristu uthatha imvelo yenzalo kabani kaAbraham. uAbrahama ongukhokho wethu uAbrahama ongubaba wethu okukholwa. So alubana uAbrahama wakwazi ukuthi anqobe ngoba uAbrahama wayengesiyona ingilosi, wayengumuntu njengathi. So aluba uAbrahama wakwazi ukuthi aphile emhlabeni, ahambe emhlabeni, enze intando kaNkulunkulu, aphile ngokwezwi likaNkulunkulu, kuthi ukuthi nathi sinalo ithemba lokuthi singakwazi ukuthi ekugcineni sitholakale siwa ngabantu abahlengiweyo kufezeke leli cebo elenza ukuthi uKristu eze emhlabeni azosifela ukuze ekugcineni sisindiswe. Siyabonga mzali wami. Number 5, the purpose of incarnation. Injongo yokuzalwa kwabani kukaKristu. What did Jesus come to do for humanity? Kuyini uJesu akubuyela emhlabeni ubana akwenzele uluntu? Kunamazwi ke lapha ajwayelekile, ngithemba ngisho nengane namhlanje kumlathi nasakhula leli verse sikhule ngalo, singena nje esikoleni soku grade 1 elika Johane ngo3 evesini ka 16 ethi yona ngokuba uThixo walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izwele yabayodwa ukuze ilona lo okholwayo yiyo angabhubhi kodwa abe nani, abe nokuphila okuphakade. So injongo kaKristu yokubana eze lapha emhlabeni kwakuyile ukuthi eze azosinikeza ukuphila, hayi nje ukuphila kanjalo kodwa ukuphila okungunaphakade. Usichazele ngale uJohane ngo1 ukuthi yena uKristu uyikuphila, ethi eyikuphila enjalo uyikukhanya futhi kwani kwabantu. So uKristu uzile emhlabeni ukuze lapho simamukela sizithobisa ngaphansi kwentando yakhe o sisenza intando yakhe
sibe yilabo abantu abaza ukuthi bamkeliswe ukuphila okungaphakathi. Amen. So leli verse ivesi elihle elesithembiso. Kulezi impawu ezintathu ke evesini le ubaba uMpofu alishilo ukuthi oqala uNkulunkulu uveza njengani njengomuntu olothando. Njalo okwesibili wenza isacrifice ukuthi anikile ngobani ngontwana yakhe ezele yodwa. Okugcina simona futhi ke kulabo abaze bakholwa uKristu uzobanikeza impilo enjani engunaphakade. Nanxa bengafa kulomhlaba la okwamanje, kule mpilo ebekiweyo eyimpilo enjani engunaphakade. Nangamazwi boMpofu athina ke Christ was treated as we deserve. Yathola lenkulumo. Amen. Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserves. He was condemned for our sins, in which he had not share, that we might be justified by his righteousness, in which we had no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. With his stripes we are healed. Izwa njani bami inkulumo le evela ku Desire of Ages, page 25. Lena kuyinkulumo enzulu kakhulu ngesenzo sokuthi isichazela umsebenzi omkhulu uKristu athi asenzela wona. Ngoba mayithi Christ was treated as we deserve. Ukuze uKristu ahambe ayekufa emthini waseCalvary, kwakumele kufe thina ngoba sonile. So uKristu kunokubana avume ukubana kufe thina, yena weza engenaso isono wathatha eyethu indawo ukuze ngokufa kwakhe esiphambanweni thina sikwazi ukuthi njani sithole ukuphila. Uthena uKristu wabulawa, or he suffered death of which he had no share. Wayengenaso isabelo saloku kufa uKristu ahamba akufa esiphambanweni, ngoba ukuze umuntu afe wakumele afe ngoba ewonile. So thina sonile, uKristu wathatha indawo yethu waya kufa emthini ukuze ngokufa kwakhe thina sithole insindiso. Lokhu kusibonisa uthando olukhulu kangaka uNkulunkulu asibonisa lona ukuthi athathe indodana yakhe ezelwe yaba yeyodwa ngokutsho kaJohane ngo3:16 ngokunikela ngoKristu. Umoya wesifo uyasichazela ukuthi uNkulunkulu wanikela ngezulu lonke, wanikela ngayo yonke ingcebo yasezulwini ukuze kuthengwe insindiso eyami neyakho. Kalokho ke sidinga ukuthi le ndaba sibheke ngeso elinokukhathalela, ngoba sokungenzeka ukuthi manga singamukeli umvuzo walokho uKristu asenzela khona ukuthi ukufa kwakhe wafa efela izenezi. So sidinga ukuthi namhlanje indlela esiphila ngayo, indlela esihamba ngayo, indlela esikhuluma ngayo, indlela esigqoka ngayo kube yileyo enikeza isibongo kuNkulunkulu ukuthi siyabonga Baba wethu esezulwini ngalokho owasenzela khona ukuthi uthumele indodana yakho ukuba izosifela. Siyabonga mzalwane. Unamba B masivalayo. How are we restored by Christ's sacrifice? Sibuyiswa kanjani ke nomhlatshelo kaJesu Kristu? Galatians 4:5 kusiya ku7 in a summary way. Ngithanda kakhulu ukuthi siwafunde lamavesi ngoba sesithe safika emaphethelweni esifundo sethu. Sifunda lapha kuGalatia ngo4 evesini lika 5 kusiya ku7. Uthi lapha Galatia 4 evesini ka 5 kusiya ku7, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father. Wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. La mazwi ke asichazela indlela esibuyiselwa ngayo kuNkulunkulu ngomhlatshelo kabani kaKristu. Ngoba asichazele ukuthi ekuqaleni besibukeka njengabantu abayizinceku. Inceku siyazi ukuthi kaningi manga linenceko ekhaya, isabelo sayo yikuthi isebenze ikhokhele intengo yaso. Ayinasabelo
kulifa lalapha ekhaya. Kodwa ke uthi thina ngoba uKristu ezile emhlabeni wazosifela, sesiguquliwe, asiseyizo izinceko, kodwa ke sesifana nani? Sesingamadodana. Ngokuthi sibizwe ngokuthi wasingamadodana kaNkulunkulu, sekusithethe kwasiphakamisa kwasibeka ezingeni lokuthi sikwazi ukuthi nathi sibe nesabelo sefa lombuso kaNkulunkulu olikhala sezulwini. So ngokuthi size kuKristu, ngokuthi samukele umhlatshelo uKristu asenzele wona, usinika ilungelo lokuthi sibe izindlalifa zombuso kaNkulunkulu, ngoba sesingamadodana kaNkulunkulu, aseyizwe izinceke. Siyabonga baba mzalwane. Njalo futhi ke nxa simaphethweni lapha ukuthi ke uNkulunkulu uthanda abantwana bakhe abamlalelayo. Uyakwazi the same children abamlalelayo badlula kuma temptations amakhulu, amanye mhlawumbe ngakubuke ngaphezulu kwamandla abo. But uma bebekezela kulezo zilihungu kumbe kulezo ama temptations, ubabekele umbuso omuhle ezweni olungisele wona, abazahlala khona phakathi lo mhlaba ongazange uchaphazwe amandla esono. So uma beqhubeka bese abantu abalalelayo ke balethuba lokuthi babile ubudlelwane noNkulunkulu. Njalo ke uma abantwana ukuthi njalo ke bazawuba zindlalifa zombuso njengoba sewushilo, bazaba zindlalifa zombuso ngempilo engapheliyo engenakubona, njalo bazaba munye laye loKristu ezulwini. So leso yisibusiso esihle uNkulunkulu ke asiphe sona. Ungazi lama awugcina mzalwane ungawasho uma sibhalele lezi sifundo ngomoya wesiprofethi lapha enjiye khona. Ngithande kakhulu umoya wesiprofethi isigaba sokuqala, uTestimonies for the Church volume 2 page 664, lapho manga ekhuluma ngomhlatshelo uKristu asenzele wona, umhlatshelo uKristu eza ukuzowenza kona lo mhlaba. Uthona lapha, Christ made a full and complete sacrifice, a sacrifice sufficient to save every son and daughter of Adam who should show repentance toward God for having transgressed his law and manifest faith in our Lord Jesus Christ. Uthi uKristu ngokuthi eze lapha emhlabeni azokwenziwa umhlatshelo wesono, uthi lo mhlatshelo it was a complete sacrifice. Akukho lapho wawusilela khona lo mhlatshelo. Ukuze thina njengoluntu namhlanje sibe ngabantu abasindiswayo, sizasindiswa ngenxa yalo mhlatshelo owuphelele uKristu asenzela wona. Ukuze sibe ngabantu abalahlwayo, sizakulahlwa ngoba sehlulekile ukuthi samukele lo mhlatshelo uKristu asenzela wona, ngoba uphelele, awusileli ngalutho, awusileli ngani. Okudingekayo kubana thina njengabantu sizisondeze kuye uKristu, sithi appreciate umhlatshelo uKristu asenzele wona, ngokuthi sibonise ukulalela uNkulunkulu, sibonise ukulandela ukugcina zonke izimemezelo lezi asinike zona, sibonise ukuthi ekuphileni kwethu siphilele ukwenza intando yakhe uNkulunkulu. Azatsho uGalatia ngo-2 verse 20 uthena, mina ngibethele kunye nobani? NoKristu. Kepha akusaphili mina, kodwa sekuphila obani? uKristu kimi. Le inkulumo isithatha isise esigabeni sokuthi ngoba uKristu wasenzela umhlatshelo opheleleyo, sokusho ukuthi ke ukuze sibuyisele thina ukubonga kwethu kuye uKristu, kumele ukuthi simvumele uKristu angene ngaphakathi kwethu, aphile ngaphakathi kwethu. Thina sithi mangasiphila siphumisele lokho uKristu akuthandayo ukuthi kwenzeke ngezimpilo zethu. Ngaleyo ndlela ke akusaphili thina, sokuphila obani? uKristu. Ekugcineni lathi sizaze sitsho njengokutsho kwaMpostoli Paulo ngokuloba kwaTimothy wesibili ngo-4 verse 7, lapha thina ngigcinile ini ukukholwa, ngiluqedile ini uhambo, kepha sengilindele umqhele wokulunga, lo engiyakuthi ngiwunikezwe, hashi ukuthi kube kumina kuphela, kodwa nakubo bonke abantu abazakuthi bajabulele ukuza kwani? Kwenkosi. Sizokuba ngabanqobi lathi ekugcineni njengokusho kwabani? KwaPaul. Amen. Siyabonga ke bazalwane ke, singathi inkosi ngasibusisa isinikeze ke kunanzelela ubona uKristu ke ukubuya kwemhlabeni lapha zengawubuyeli ize, kodwa wabuyela ukuthi mina nawe sizwisise icebo lensindiso, ukwenza ukuthi ngaye sithule ukuphila kunaphathe masize kahle. Wazalwa njengathi wayezulwini, lathi masikhulekile futhi sasenjani
bathi sibuye futhi simlandile. Sakani inkosi ngasibusisa ngalezi sifundo sizizwisise ubana uNkulunkulu kithina unothando olungapheliyo njalo futhi uhlala ukuze kube naphakade. Asikhuthamise amakhanda asikhuleke mfana sibonga lezi sifundo. Baba wethu osezulwini ngalesi sikhathi siyabonga Nkosi imfihlakalo Nkosi oyivezile kithina namhlanje ubana ke sizwisise ngecebo lensindiso la ngobuhle bothando lukaJehova. Lolo Nkosi olwasibulalo owasipha lona abana ngoKristu sibe kwazi sixhumane lezwi ngazonke isikhathi. Sengathi Nkosi ngaba abantu abananzelela umusa osenzela wona siwubabaze siwubonge njalo futhi ngezimilo zethu sibe ngabantu ke abagugulileyo emhle yokuphila kwethu. Uwenzela ukuthi olunye usuku lathi sibe munye noNkulunkulu osezulwini njengendlela loKristu amunye ngaye naye namhlanje. Sengathi ungabusa ababukeli ubuse kanye nathi Nkosi ubona le indlela sizwisise sihambe ngokukhethekile nangokukhona. Ngelihle igama leNkosi Jesu siyakhuleka. Amen. Amen. Siyabonga ke babukeli ke qhubeka futhi ihamba nathi masifunda ke isifundo esilandelayo esithi sona ke the Lamb of God, iwundlu leNkosi. Inkosi ibusise ongapheliyo. Amen. Amen.